Bluetooth, mate second, upon KGAS, Karbi Gospel Artist Society, American Kapeman on good, may get painful on, may improve, and bar along with Jirabdun, may Kapachun Japan, so the sunset, ikan on the honor to my fundamental Francis Kadok Chipi Kajisono, the cement and little Machorolo, you did that to see a home, not little along to go too long, but then Arnold of Hana long to get alone, don't get up, take a door. And alun kinun sekato alun kacing room along dengan cikong tulong sendiri. Semet hempo pada corolo, jadi pandangan ini ke papa papa lagi. Contoh por, saya tu malam mem. This is the first time seeing you, meeting you on this platform. I believe that even in the future you will continue to support them. And through your presence, even today, our songwriters, the singers, the upcoming singers, they are very much encouraged through your presence. So I also warmly welcome you to this gathering. And even in the future, we look forward that your continued support will make the way for the new singers to expose their talents. So once again, I also welcome you, men, for being with us today at this moment. Thank you so much. We have been looking for the veteran and a love bed. Also, we have been looking for loan care at the big judge. Jadi lu take the map, lu take the map juga ada big, tapi lu kalau jadi mesin lah sound system apa ni, jenam ko, perang ni jadi seluruh tu nona tapi jadi jenam permola, nona lu ni betul lu take the system ni muas semara, nona ni lu apa ini, nanti tu saya ini semua tak bawa masuk juga. Tapi dia lah, arcade tu lah. Jadi mau pakai bisi, masuk juga. Lalu, atau kita teknologi, atau kita jumlah ni kayak boleh suka, dua sini lah. Sedang itu tu ngomong, tapi dia pernah nonton ini. Kadang pakai, lang pakai serius. I brought two little sisters for today's event. They all are the daughters of my brothers. Kasi aku pengen itu lagi nih, kalau aku bang itu juga keren, supi mandun baru. Aku pernah dia dulu buat pandai bikin pagi or pasal itu. Songs, lu nanti ada kompetisi juga. Mungkin kan kami paduka, itu arwah tak lebih dah. Kasi aju kita pasti aju lelu teknik itu tapi lun berada handing dengan padung kan. Tapi lun berada di handing naga paoi kan tapi handing dengan pacu pasal itu. Kasi non ke ini anak makan kirui anak makan ketegi lahayama alun sekitar. Pasal besar haskron isi itu malah seorang kucing si lahayama. Tapi before that, let us have a short prayer. And put up on roll not a power only upon Karbi Gospel Artist Society. To Ben, minta nasib a mayor di kami ng ito na tulong kasi ng panagkalo si Parpiglo ng Erjume dulu ko sinolo po nitong Prueno ng Karjong pa dito tulong ng rap binibig grupo ano pa break check na ng Erjume na so nung itong naglamban ko sosong kuma itong lang ng rap pechi kanta ete dito ng pangkito sa judo sa Karbiben pineso tak telon ko tak kita heta kita menjadi kita kita dan kaju kita super di dunia Jisu menjadi Allah. Amen. Tuncing hong saret nili jorok di lapen
Nomor Prophet Matthew tadi alami dun gilun kai ceng jadi kedapun hikmah setelah ini besar harapan di sini bahkan di United Christian Forum karena long ko akong tumpang itu aku jadi long dan kam kedapun office caretaker ta alam order sehingga sebutnya si alam ikan ini ciri khas nih akan saat kesana mungkin apa dah karena sebutnya ciri office caretaker ke tiga klaim itu high ke kon si klaim son charter atau si kurang klaim tu dekat seperti itu so tapi office nak kerja di usia office nak kami itu kami klaim berlaku kasi pini ako si tong tong kasi hindi minarong piglo alam ni patan di guru kono korte sa antabe lapen Matthew apan dili pan guru ko dudullo rather Matthew alam voice bangke quality sound duduk ane mic and earpiece sedabe alam se sen na se kla anu kasi lagi na duduk duduk se tu biya chichi ko jadi soalnya ke lun saya kau ada masih judul kalau masih judul pen plan teku ada. Sedemikian semua sih dulu. Akan jadi Eastern Theological College Jorhat long pokok negara atau apa? Lalu itu dulu Manipurio Sumaradun dan naga Sumarada quality. Thailand voice quality itu sih malah sedih itu tidak nol. Tapi asal appreciation ke aku dulu kok. Siapa ni bukan berarti kita dulu dia harmony itu sesi itu. Jadi kan ni. Dulu ni kita ke top apa segala kan. Betul. Kita soal kita tu pasti jangan panggil. Dalam ni sampai sama just pamit ke apa sendiri. Alam ini dulu, tapi tulah John B. Sebagai sarmasing, sebagai tuhan, setahun first time meeting ini, parti Rosenjit, jadi pilih satu, lalu tanda first time setahun, lalu itu tak dulu, sebelum, setelah asyik, anak kata pergi, sampai tu tadi ni, anak kata pergi masih, anak kata pergi, tapi dalam itu anjur Kesi tak cuma itu angke dun gidun ke masih sampai ke masih itu toke semua bilang melalui MKP yang baik itu melalui executive secretary kita awal cerita penting melalui tanah Eropa dun kita kan cerita media konten namanya lawyer dun kita kan itu kok atau hasil selatan kan bukan anak orang penting stick tada suara ordenan son lalu kita jengkel itu ini usia lah seperti itu ada dun lah apa ni lakukan kong lakukan dan kan upaya Christmas alun dan kita introduce dengan itu mata kita YouTube kalau belum bisa hasil तो उसमें कितने करते लोग भी लोग थे करते जितने लोग कितने करते तार में लोग भी टॉप थे करते ना भी तुम सुगिर आना बनाओ थे ऐसे तो तुम अपना से कुछ भी अलाम है ये तो लोग के ये तो मस्से के directed towards God dan तुम नाम in the Bible music is presented as a powerful tool for worship. Itu malun kita maka tu kami ke agak konkretan habis si masalah alam lo kita pelik. Every words, every songs alam Tuhan jadi it is directed towards the Creator. It is directed toward our Almighty God. Apa sih? Itu malun pakai meaningful way. Itu malun pakai dun pakai. Tapi dun itu dah bukan istilah lo. Kompor istilah pakai worship and praise
nang ligit to balun na ke karcho ilu lapet nang ligit to balun ke nomor 3 tapi sing pula the songs often called the hymn book of ancient Israel are filled with examples of musical instruments and singing as expression of praise and worship. Hala aprang Israel idun ba tempolo Israel anduk karton kero kartu hala tunta aprang musical instrument do. Tapi labang semua musical instrument lagi degdong tame chain tame ajak ason de akigidoson and tame labang ke our expression of praise and worship. Alam kan karcul, alam kan anong profetik. Jadi ini tuh cinta dia pakai music is used to lift hearts and mind towards God. Namun itu kita perlu mana music, dulu kita perlu music. Kasi dulu kita itu music school gitu. Kalau church music kita tuh sudah. Kalau soal music kecari bangke, gimana tuh tidak sebenarnya kecari. Tapi kalau tak kecari kita melap bangke, nanti ini nampakun om tu. Arnam makan tiru kartu tukar orang seksual. Jadi tiru makan kartu bangke, ini tuh aluna orang, ini tuh kita aluna orang itu cetek orang. Semua pen ini Mars lah no, dulu kita makan. Doon ke kitu dia pakai itu, doon ke bang, apa kita pakai dia pakai tadi itu. Sebenarnya, nanti kita balun, karena orang ni kita balun kan aja. Mungkin kita cuma tinggal dulu lah, aning kita barang kita. Jelas sebab kita selek dulu kita mesti. Ini pakai spiritual warfare. Kalau cuma nak tuan, kita kemudian itu mamai tulo o betul secretary ala kita follow tapi pudang make in the story of David and Saul David's music is used to chase away the evil spirit tormenting Saul. This suggests music can be a tool for spiritual warfare and can help to ward off demonic influences. Now kita balun tame karjo maron kita biasa ciplangun. Terus kita ciplangun mah, bukan teh hasil orang itu kelong tamke, hasil orang itu kelong tamke. Kalau David lapen Saul itu matumuh, nah, amun kan amun Saul kan, kalau kahenu akajo, jadi pipik tu, pasun pipik, kalau Saul pasun amun David ada apa musical instrument, lyre. Apa mereka harus sudah betul. Laso musical instrument, rokok, laso asih dan nompet, kain doa, tak. So it is used for fighting evil spirit. Itu mandun ben, itu masih jumi ben, kain doa belum itu. Ada itu ada program kita. Nomor ini dia kata. Bang Anguji, bang cuma lu arti tapi dasarnya dia lu itu apa? Nininggal apa nininggal orang keno soal. Kemana nininggal orang keno soal? Tapi itu itu. Karjo macam kita pun kerja pasti soal TikTok. Tapi karjo mereka plan sedang lu ke rot kita dah video kamu. Karjo rot kita video. Awak pernah kerja tu tak tu itu tak tu. Perang ke ini maksud kita hanya dua, bagi kita hanya pakai pakai. Tak English itu nama pakai dua. Kalau semua itu nama pakai posisi dua masuk itu arti dari sini. Lapen kenang nama pakai devil worship. Syaitan pakai tu jalur mana juga hanya itu tak dua. Kalau malah India bilang pakai just love song. Ignore kali sana mana pakai. Tak syaitan pakai tu jalur mana juga hanya tak dua. People of English do the something. Kasi lasan ke hino music that do kasi lasan alun lasan ke hino ka ito. Dan lun na siya komputer. Kasi lun kita ito mga ito tadi si komputer. Menon ang ito kita alun.
Nang itong pele dun kaponda so kaponda dun ke karjong ganon kita dia. Kita mengatakan emotional expression. Lum ini itu maning apa orang kata itu maning apa duk kata itu makan ningan pasti kata. Lum kan itu mana putra pada prote itu dia tipu. Muni kita pleta muni kita pleta punya si lum pen lum nak kalau itu prote. Pinso tu job lu tipu punya si dolo prote. Kalau sempat pada kemat mere tipu punya si dolo prote. Kalau soal tu nak game job nak ni dia. Ini tadi ni dia. People of prote lah soal tu actually people of prote ini semua orang tu nak condemn. Kalau soalnya actually people tapi semua harus semua orang nak ke bear check adu. Please don't. Sudah. Apa sih emotional expression? Luna apa? Jadi tu luna pakai kosong itu aning ke arong gigi, hempuk aning cete, hempuk ning ke petong, soal Abdul pas kesemete, ini tu dun. Jumlah senandung ini nang lucu balun kalau tak inmekri dah bunyi, ini itu kan itu novel. Mana tu dun film saya kata pasal, nonton soal lah, TV show lah, soal lah, film American Idol, Indian Idol, mereka talent show, musical show lah, itu tak itu kalau dia lah mereka soal. Hei, pipik mana tu tak? Apa nak? Hei, pipik, mereka panjang thor, anak lum itu dekat. Langsung benda, mereka nak panjang tu. Di kolom apa saja. Kalau nak kinunjai itu, mau malam, kecil ram, ini kalau nak panjang thor kita, mereka. Kalau mana pihak kalau solun nang lun solun di lun pen, kita kalau pen, ini kalau nak lun pen apa ini apa tu? Ini depan, ini order. Mana ni make di lun thor, maksudnya. Tapi dah semua benda tu bukan arjong lah seperti itu. Pak aku benda amonin halang. Aku namanya apa namanya? Satu keadaan anak kecil mereka. Sedang asupi, lun di lun, asupi, rata tino, arna makam, arjong halun, arna makam biru halun ilun, rasulun ilun berdo, complication. Ada dah kecil tu ada mikir soal. It has power. Lun aja kontu, lun ke ini aku tu ni juga tu. Abu pen ke tune situation dah tu. Abu pen ke angkat tune lah tu biru dah tu, itu biru. Sonda tu. Jadi it has emotional expression. Itu malu nolong. It can be powerful way to express feelings and connect with God on a deeper level. Ada kong tepik, pen itu makinang, itu makar iya tam arnam pen, kacir rap biasa. Pen akan tu yang dek, akan lung arnam pen kacirap, ason lun pen jauh tu kan, aslete. Kasi lun dah bete itu mak amen nota, lun dah bete itu mak kirja nota, alira chanta. Lun lite itu kamu tulisan lang, dong. Kira apa bagi tu sekarang bibir. Message, they go like husband. Idan so. Rasila seorang itu mengangkat mana bangke. It is powerful way to express our feeling. It is connected to God on a deeper level. Ada true then anak itu mana perkara. So, don't. Kasi box fix atau masalah jadi tak budulong atau silong box fix adon indun everyone in tears dun ka dilongkan ning kecil adon karjong pen nang ning tangkut clock provoking itu makan ini nang cok artuk nang kehenar dun ka na cok arnam nang kimia jago hipi kasi dun ke agak hipi let me know Jugino, kota Arnab lagi tidak tahu. Lasi itu mah tindak mata, manajer. Dia bangga,
divinity intervention ke situ. Old Testament mungkin anak ibu bangke. In the OT, music is associated with God's manifestation and presence. Apa namanya bangke? Arnam penklan tak itu bukan paklak langsung. Lunar pentek. God's powerful manifestation and presence. Alam itu doang, alam itu bukan nang paklen toy. Alam pelan dapat apa narong dun ketok kepas. Kasi alam mereka kata turun alam kan biru hijau. Dun akan dua demam. Soalnya dun dua hal lain ini. Ramdeno. Tetapi ini apa kayak ini? Christian gospel music ketok tikuti. Oke, kan nak soal kan nak soal. Sebenarnya itu. Kasi apa nak kalau memakai arena lum itu mereka tu kena cop. Dan zaman itu upaketlik pun mungkin jadi Jepang, Pika. Nah, lilun dia lagi lun juga है पापा चोट लगी लun juga saya juga tak tahu sudah mereka lilun Jepang जैसे mereka pakai kemudian ni kok kemudian apa ni kena mana apa ni itu aku karena ni orang fikir itu ke ini lo keluar orang dan juru itu ini kita buat no terus there are so many touching, encouraging, and spiritual words in song. Itu makna itu kalau itu kan ini apa celah fit itu kan ini apa tu dia bersama lampe lunar itu loh. Divinity intervention. Dan kita itu kan nang apa itu pada nak cakap dalam song. Lalu ini berkait apa kalau teaching and edification. Now lihat kalun, batak non itu. Tapi gospel artist society yang kumulok itu, dun kita itu, langsung dia pasti iklan nang cuma kalau tante, kethan, kalanakan. Music is used to teach about God and His Word. Hymns and spiritual songs can condense the gospel message, make it more memorable and accessible. Do we know this? Karena memang kita mikir pasti dun kita top. Kalau dun pen atau kacau malu, kalau kita top, oke? Karena ini pen, karena ini berbeda jadi karena pot lagi, karena kita Allah dun situ. Depending on the alam kena jadul dun top pun betul apa. This particular song was given to me by God while I was sleeping, while I was working, while I was traveling. Ni tambah mahut, ni kapal mahut, ni mereka jauh arnam kapal dulu. Nasi lagi arnam sih lagi pi, nawi apa siapa dangan kita sih tahu betul. Nasi lun ke ini cuma kan cakap no. Nawi lun itu pada nak curur ke dalam. Nawi lun apol, abis pikir mau selesai apol ke pikir. Dan orang gospel bukan mana dia lun ke ni ada. Dulu lo, ini mau dia lun ke di pati ini bukan monit pasti. Sebenarnya ada makan ke lu kat galun, nama kerja lun itu juga ada monit ada. Duri juga ada. Sampai. Pasal kalau menjadi Data kapre alun lo bote pang basa tang nang mardu tahe lek nang pigi tahe tetapi arna mapan kebu ya dulu no an apa sada lo beda balaan itu pun betul no kita arna nampen kevan nama galano nang sipe nang kampen arna mapan ta lebih no mungkin alam no David's lyre playing is credited with driving away the evil spirit, plaguing King Saul. Kaya no kada cendek gue, itu topik lagi. Atau behar kata IPL kata evil spirit asal nopo kata ke tek dari nomor 5 dekat next season na. Kere data hai. Kere ke kita disturbances. Itu. Nasi dahil doon ka, so matuke, lumi ke,
Bina ini. Arna maksudnya si Delugi, Arna papan Kirugi, Arna matak turunkan, Arna makam kita dia pas hidun betul nanti. Gaya ini minta, so itu ada kerja ke nang kudun dil, kadun nong dil, macam tu part fit, nanti tu masa jadi malam di kubur, dilun, an ni ada nang dami ada ni, ini dilun, kerana itu, so when the spirit of God moves, karjong, arna makarjong yung si kampen mo kulode, something is working among us. Porque they are not makarjong kami kami itu guru, posisi, nason di lagi. Om itu sebenarnya karjong kami. Tapi om itu ini lagi, itu anak tu anak kecil itu loh, coba. Encouragement and unity. Music can bring people to work together and encourage each other in their faith. Kaya tu sudah ini tu mandurun pada job, ini tu makin ni kita sebagai kamu lagi. Dan maksud music can bring people together. Nali tahun, nali keroda akum, nali tiba ceng, lahai ambil dong prakso atau berpampu pet nali atau kebiasaan kamu pun. Nali tu cerah tekuk, nali tu lahir Royan atau sudah ni jepit ke seorang apa? Nodi itu dia mati di rumah. It is very true. Music can bring people together, encourage each other in our faith. Itu mati kroy. Kata itu Baptist atau EG atau Catholic atau Presbyterian atau apa denomination itu dulu. Sudah because of music. You people are here together in one accord. Nung dinung kan ada yang tu ciptom thayul. Kali pun ciptom beda. Nasi lung kan ada itu panang panglung thek. Itu panang isi ada tu. But remember, when the spirit is not moving in us, when the spirit lives among us. Jadi itu mah gathering mah itu kucing lupa ngelagak kong nanti. Nanti itu nak berdoa cuma nak berdoa. Karjong kan terjong itu melongkang kan tu bonlan pulau ini. There will be unity. Angkleng sibet kan doa kuat, angkleng sibet kan luntek. Lapen you can encourage each other. When the Holy Spirit is not with us, karjong kan terjapur tangguh pulau tapi nanti kita mungkin sambil son tak situ sambil son lah pun situ non kita tak punya cuma dia biar mana main kilo tu tahu the spirit already leaves karjong itu orang kan lapen this is the work of the evil spirit people not know that the evil spirit always try to destroy us kaya no karjong itu mana apa mikir itu nak berhak pun dia tak boleh Nampak hak punya apa? Maka jangan kedosi itu nombor. When the Holy Spirit moves among us, there will be unity. Ang play kasi ben nolong kuning ngarong lepas katong pertama. Mathakan. Setelah sini no, ini tu apa? Kita terjong itu along nang dudun dulu kita tadi. Ini tu aning isi kita. Nanti tu kosong kemakan. Jadi kacini kita sonda. Ni temu, nang kena lelun tak temu nang kena le om nang sepen mungkin ni jume nang masih cini mana nang cini lah itu, nang masih nang dia pun dia pikir om ni, sedangkan om itu, jauh masuk kecil tomte akan jauh nang jauh. Nasi om is place to the point. Jauh ada kau, ini tu. Kadang ada kau mata kadang akan dipegra di situ macam. Tapi jadi keluar orang tang itu kadang kecil, kerja pada orang ini sepet betul, ini sepet ke panggul thek, anak kadang. Tapi pek kita anak kadang akan dipegra di situ. Tadi pulau tu tadi itu macam ada kau, nak kau.
That Elisa, the prophet needed a musician to play before he received a message from the Lord. Akhirnya pick hanya, even prophet itu tak, Allah ada malam long dia run, tapi lama music, Allah dun betah, kadang betah, tip betah, lahai betah, pancing. Lebih run, prophet itu mah formula pakai, thus says the Lord. Yang pun asal Yesus Kristus formula pakai. Verily, I tell you, ni usiku kuala. The prophet atunke hempun asal usiku, arna asal usiku. Tasihna la prophet Elisa bang arna malau kan langsung dia perang. Dun si dun perang. Dun si dunji la sopela pisi arna masuk. Laben itum alum ke kesu la bemekunda. Yesus bermegah David dan Saul. Jadi, kalau berada dalam kami Allah berkata, Allah paling doa kami berkata, men, sebenarnya kalau tak, lu mesti, arti kita orang mesti Allah paling berjaya. Tapi itu macam non, pemulihan dari siapa kilo, ni non, tinggi doktor harus termen. Kemudian kita, anak malu kira, apa belum tak le. Ni kecil sudah ni sekarang tu. Temu kode besar kan. Itu civil hospital tu kan alam kami lah. Kau cakap yang baik tu. Amu ni thilo tu ni pilih ni jingi kan. Sebenarnya alam ni kata nak kita berduduk muka. Ramai kita orang tahu pun nak kita berduduk tak. Sudah sebelum kan itu no bukan nak alam ni pandang sah. That is why our song is very powerful. Kesu kita. Aning itu betul kata ini waktu itu impas. Temple service, music play a significant role in the daily life of the temple. Diting di dan keprek dhrom tentang and even temple alone. Music is played. Lum na lum, jeng the theme. Ajak asal tak belum praksuta air. Ini kalau mahu ada our drum, our cymbal, our guitar, our mandolin, whatever musical instrument you use, the sound, the voice, all are directed towards God. Ano sila? Ato kita kapali na kita pasalahay asal dia. Nasi kaya kita itu magkaya no, kita tinggal sama kita no. Dapat ko kalalo, musician appointed to play instrument, sing praise to God. At timating ke appoint, according kasi kaparaw. Kasi piniya ni non apurata, kecil berasa, ceng kita dono, kongsi udlo. Dun dan panggoy lo, kaprek asing pamilay pen biniyar niya tayo kumandun. Sa biniyar niya ta dun ke kumandun. Lapen dun kita katunghan arnam bentek pada prek jek at tangi. Kasi taswatan ke abang kita at pamino arnam atong kita. Lapen arnam apirya no, itu ma-receive din no, mukatok ka biar manila swatan kilok pek. Dun dito kekto, bukan ini kuno, karena malam kita hampe, dun kita terima pinaso soal tak cuma. Nona malam no kita hampe pada dunia itu, ini satu dekat. Masa ke dun itu bila tak, kita main dun na dun pulau teh, aning kawan itu, terus kita tu ke bohen. Masih nona kaya berata dun ke alam ke hampe. Oke, alam itu masih kan kalau kita ketika masih kalau itu ada mereka mengatakan itu nanti pilih sama orang yang bersama kalau itu nanti apa kalau itu belum atau sendiri kami Muslim Artist Association dan diri kami tu makan dalam guru parti lo parti
sentral dia tempatan di seluruh kono. Jadi itu apa? Kalau itu tangga dulu makler mereka sudah tidur. Jadi itu awal tapi itu mah normally I don't deserve all this. Ini langsung kita aman kita mau nanti awal kali. Sudah mental itu kan nak cuma nonton, nak itu kan nak cerapun, nak turun pilot. Jadi kayak mana ni panah malah berkata apa berani itu tadi. Kita melang handuk tu orang teh, nak cetok tunjuk mana itu. Tapi kalau kunci, dun kidun atau mau pandai ya nak tak. Tapi dia orang itu berani itu. Masih bukan sono. Ada nak dia tu, dia tak dia semangat. Mau orang mereka dengan orang dia kalau itu nak. Tapi dia itu macam mana malam. Sebab tapi pikir soal kalau si boleh orang apa nanglah dulu orang dia, orang itu. Itu bukan orang dah orang itu.